Dobar dan, Blofišu. Dobar dan, Drive Shifte. Ljudi, ako se ikad budete žalili na kvalitetu našega zvuka... Oš digitalno. Sad smo 2 sata slagali, imamo nove mikrofone i ne, odustajemo, evo čovječe. Danas ćemo vam malo pričati o najaktualnijoj temi u svijetu filma, serija i igara u zadnjih mjesec dana. 5 godina, 10 godina. A vidite, mi nismo takav kanal, to smo često govorimo, mi nismo ljudi koji rade osvrte na neke aktualnosti, kužiš onak, ne znam, reakcije. Ali Game of Thrones je neizbježan fenomen i sad je bila predzadnja epizoda, moramo dati neki naš kritički. Epizoda će biti, ja predlažem, ne znam da li se Drive Shift slaže. Slažem se. Pola, 50% osvrt na ovu prethodnu epizodu i 50% spoiler za sljedeću. Da, zato jer mi znamo raditi. Ne nagađanja. Ne, mi smo sigurni. Definitivno, ono što će biti. Ako ne želite čuti šta će se desiti u 10. Ko je taj R.R. Martin Đubre? Kužiš, znači, ja onak melim, Blofiš je fan, on je čitao knjige, ali nije došao do toga, kužiš, kaj se, nije izdao sve knjige, pa ne znaš. Da, neki dan je procurila glasina da je on već napisao obje knjige, odnosno zadnje 2 knjige, i da samo čeka da serija završi, pa da onda, Ali kad napisati takve knjige? Čovjek nije napisao knjigu 6 godina, naravno, stigao je. Dobro. Ali demantirao je, on sam rekao je da bi ga izdavači objesili za muškost, da ima knjige doma, a ne želi ih objaviti, a cijeli svijet onak na iglama. Dobro, ali ja vjerujem da je to jedan probni rad za njega, koji vide bude znači za seriju, vide bude kak publika reagira, biti njegovi fanovi na to, i onda bude lijepo malo promijenilo, zove izdavača, ide, čekaj malo, odgodi knjigu na 2 godine. I osim tih 50%, ovo je Good Cup, Bad Cup epizoda, Drive Shift će biti Bandwagoner. Čekaj, ja sam Bad Cup. Ja sam Bad Cup. Nadam se da ovo nije loadano. Moje je zakočena. A ja sam Good Cup. Good Cup. Znači, ja sam glas razuma, a Drive Shift je Bandwagoner. Bandwagoner. Dobro, vratimo pljuce na mjesta. A imamo nove majice. Sponsored by Blofish, tako da hvala ti. Nove majice, sponsored by Kik, samo kad smo mi platili. Inače Kik je bomba. Kupiš majicu za 60 kuna, tisak postojan. Mada, kupio sam si majicu Flash prije godinu dana, imao sam je 2 puta i umrla. Umrla majica? Pa umrla. Mislim onaki ko Clegane, ovaj Mountain. Još je živa, ali vidi se. Ne zgleda baš. Dobro, da. I lepi dječki bruveri, ali ne znam, na kraju smo imali neki onaj outro, pa si ih maknu, kaj? Sad su nam dali pive. Sad ću staviti. Šta misliš? Ovak, mene je epizoda šokirala. I nakon prospavane noći, sam gledao jučer, mogu reći da me pozitivno šokirala. Očekivana, Kalisi... Ček, ti moraš srat. Moram srat. Čekaj malo. Ne, šanse, pričaj. Znači, majka Zmajeva, takozvana luda kraljica, znači, sezonama je gradila tu svoju ulogu i očekivano je bilo da onak, zgubila je sve bliske prijatelje, osim svog nečega s kojim se kara. I pukla je čoveče. Definitivno je bilo očekivano. Ali opet nisam očekivao. Nije bilo očekivano, ali je moglo se naslutiti. Svi ljudi koji kažu da je promijenila iz karakter za 180, oni jednostavno ili nisu pratili ili samo traže nešto da se sere. Ali ja da sam na tom zmaju, ja bi prvo napao kraljicu. Seris je bi napao, znam di je, najveća zgrada jebate. Ali ako je ona med, kao što je bio njezin otac, ona želi da Cersei prvo proživi sve, da vidi kako joj grad pada u dubok ponor bez povratka i onda nju završava. A žao mi je... Čega te žao? Žao mi je što Cersei nije neki malo brutalniji kraj doživjela. Pa biti ona, nije bilo 2 epizode i sad je sam tak stajala i gledala, malo suza kanula, malo je podragala, voljeni brat. Meni je bilo super. U zadnjoj epizodi... Puno emocije bilo na jednom licu. Ona je doslovno, jebeno su prikazali taj neki njezin pad, njezinu propast, nemoć i njezinu ustrajnost da do kraja ostane dosljedna sebi, da ne preda borbu, da spasi svoje ljude, išla je do kraja pa taman da svi izginuli samo da ona preživi. Čak dok se ona zvona počela zvoniti, na koje se ovo oglušila, ako je prvo se nasmije, ono kao očekivala da bude završilo ok, i onda dok je vidjela da ova zmajevi su išli ono.
full gas, onda je odustala jednostavno. Ali to je više na glumici, nije to, ja mislim, toliko do karaktera. Baš je glumica odglumila odlično. Da, ona cijelo vrijeme glumi odlično. Baš je onak. A znaš da je ta glumica koja glumi Cersei je bila u lošoj vezi s onim glumcem koji glumi od, znači, kraljice Majke Zmajeva, njenog savjetnika. Džore? Da. I ugovoru su zatražili da ne snimaju zajedničke scene. Ujebote. No, i onda je bila neka scena gdje je morao njoj poruku neku predati, ali nije osobno, nego prek, vidiš? Ma daj molim te. Pa... Da. A možda je uzeo pola kuće. Ček malo, za te pare i ne mreš mi se konfrontat sa bivšom, pa daj, ne cmizdri Džora. Čovječe, nema te osobe s kojom se ja ne bi sreo na setu za te pare. Dobro, ne, kaj ti je ovak bilo najšokantnije? Pa mislim da nema potrebe da pričamo jer svi su koji su vidjeli znaju. Tebi ostalo, recimo. Ali meni je osobno bilo super kak su ostali dosljedni. Očekivao sam ono da će napraviti neki fan service kraj, happy ending, Daenerys na prijestolju, Jon njezin pomoćnik, svi sretni, ubili Cersei, Arya i Sansa se igraju na dječjem igralištu. A takva je serija, stalno imaš te pa šokantne obrate. Vjerujem da je sebi u biti. Očekivao sam da će ići full ono soft, ali ostali su dosljedni toj nekoj tragediji. Opet je Tyrion bio u krivu, Varys je bio u pravu, rekao je pokojni. Nadam se da ću biti u krivu pa da ćete imati razlog da me smaknete. I na kraju ipak nisu imali. Si primijetio da je lik Tyriona malo je pametan, malo je glup. Ima oscilacije, valja ko piše koje epizode. Baš varira lik, znači... Misliš u tim savjetima koje daje Daenerys ili... postupci lika. Znači u prvi par sezona je bio genijalac, onda je zadnje 2 sezone bio idiot, sad je opet negdje između. Pa ne, uvijek je on donosio racionalne odluke, samo kad nekad ne ispadne sve po planu. Da, a sjetio se koja je bila emotivna scena, kad se s Kingslayerom zagrlio. I rekao mu hvala ti što si, malo bi se tu rasplakao, što si bio uvijek uz mene. Baš je bilo onako. U biti svi su imali neki closure. Znači Mountain i The Hound su imali closure. Arya je imala ništa. Arya je imala s The Houndom, odlična scena. Dobro, da, isto. Nazvala ga je po imenu. Da, Arya je jedina koja nije išla full do kraja po svom. Ona je ipak odlučila da više vrijedi njezin život nego osveta. Ali mislim da je Arya neki Terminator, čovječe. Koliko je toga palo na nju, ruševe nabacalo, čovječe, vatreni, malo ima tu. Jedina je preživjela. Rekli su da je u gradu 1 milijun ljudi, jedina je Arya preživjela. Čitao sam da je susjedima Srbima ovo najdraža epizoda Game of Thronesa. Znaš zašto? Zašto? Pa vidjeli su kako Dubrovnik gori. Ozbiljno. A da, volimo mi Srbe, ali dobar je. Ali nije, znaš da se sad nije snimalo u Dubrovniku? Ozbiljno. Pa si vidio kak King's Landing izgleda u prošloj epizodi dok su došli do vrata, jebote pustinja. Pa da, ali neki dijelovi grada mi izgledaju kao Dubrovnik, možda je neka između. Mislim da je u Sevilji čak, ne možda se CGI. Pa većina je CGI, ali... Isprika susjedima Srbima. Dobro. Šta ti je još bilo dobro? Šta mi je još bilo dobro? Pa bilo je dosta toga dobrega, ali bilo je dosta toga lošega, znači loše pisanje. To što se skuži da više ne ide po knjigama, tolike nekakve glupi potezi, glupi dijalozi, ne znam, bojim se da... Vidim, dobro, internet pljuje jako po autorima, zato jer su oni inače napravili onaj Wolverine Origins, jedan od najgorih Wolverine filmova, tako da ima je razloga, užas. Pa da, ja se slažem da je bilo hrpa toga lošeg, ali... Ne sviđa mi se što je sad se cijeli svijet urotio protiv te serije, a takva je već 3 sezone. Pa je. Nije sad bila je takva i prije i sad neko poznat je napisao da ne valja i sad svi samo seru. A recimo zadnja epizoda je bila super, predzadnja je bila skroz pristojna, one prve 2 sezone su bile ok. Da, ima tu glupih odluka, ima tu lazy writinga, lošeg pisanja, ali i dalje je serija zabavna. Znaš kaj je možda? Možda je problem što su na brzaka napravili zadnju sezonu. Da, a to su si sam krivi, zato što su Zbog čega? Zbog toga što su prvih 5 sezona trebalo im je da dođu iz jedne sobe u drugu sobu pola epizode. Da. Umjesto da su to ubrzali na neki normalni tempo i sad bi imali bi još, ne znam, 3 sezone ali da to završi. Ali imaju para, HBO je to vrh serija, mislim da ne bi dali sezonu bar. Ne žele cijediti, valjda. Mislim. Sad su cijedili na brzaka. Dobro, hoćemo na... I sam bih htio spomenuti, ako ne vele da je Night King nekog poznat koji se reinkarnirao ili koji je iz drugog vremenskog nečega, onda šteta tih sezona i tih White Walkera i ne znam. To mi je onak nedorečeno.
Da, malo je. I taj Bran, mislim, ne znam. Nikakvu pozadinu dobio ništa. Ni Bran. Podsjeća me, si gledao Star Wars, ne? Jesam. Ove novije. Tamo su uveli lik onoga Snowka, ne? Koji je kao neki glavni negativac. Da, i čekaš 2 filma i ništa. Ubio ga i bok. Hvala lepa, doviđenja. Dobro, drugi dio videa, znači, spoiler. Čekaj, povuču nas. Bog Drive Shift. Bog Blofeld. Evo nas opet, evo nas u nagađanjima. Ne, to su spoileri, to je. Kako misliš, kako će to završiti? Bude happy ending ili bude u stilu Game of Thronesa? Kao prvo, baš me živo zanima kako će oni riješiti sukob Jona i Daenerys, kako će riješiti cijelu sudbinu Westerosa u sat i pol, ili još manje. Dobro. Baš me živo zanima, ne bi me čudilo ništa, ali evo, to će stvarno biti pothvat. A što se tiče happy endinga i svega toga... Ne happy endinga na masaži, nego u seriji. Mislim da će na kraju ipak biti malo veći happy ending neki bio u ovoj epizodi, jer mislim da nemaju muda baš otići full brutalno. Dobro, sad se radnja vraća u Winterfell ili oštro zimlje. To je moje jedno spoiler. Pardon, ok, sorry, nisam znao da ja ti garantiram, jamčim za to da će Arya prikupiti svakog mogućeg divljaka koji je još sposoban boriti se i da će ona doći u King's Landing i da će onda biti završena borba. Koji King's Landing? Pa dobro, Daenerys je tamo i zmajevi su tamo. Pa dobro, ali... Sad se oni vraćaju van, mislim kuži. To je dobra finta. Znači, 8 sezona je bilo pitanje ko će biti na Iron Throne. Pa nema Iron Throne. Nema ga, srušenje. Da, to je ona vizija od Dany na početku kad je sanjala, kad je vidjela Iron Throne, da, samo je bio snijeg, a sad nije bio snijeg, nego pepel. Pepel biti. Da. Dobro, ali Bran, evo, kaj s njim? Pa evo, iskreno se nadam da će on konačno dobiti neku ulogu. I ja pretpostavljam da će to biti, on će vargat u zmaja. Dobro. Šta misliš? I pojest Daenerys. Ili Dracarys. Ili će Daenerys htjeti spaliti Jona i onak će reći Drogonu Dracarys i ovaj će znat da je Jon Targaryen i pokazat će joj. Evo ti. A Sansa? Sansa je, iako za to možda nema neke osnove po tim rodbinskim vezama, mislim da je ona jedan od glavnih favorita da na kraju bude na postolju. Jer... Na kojem postolju? Dobro, figurativno govorimo, napravit će novo. I mislim da će ona, ne znam, Dany će umrijet, Jon će ga se odreći, ili će i on umrijet, i onda sljedeći u redu za postolje po meni bi bio Bran, a on kako je slab veliki moralista i... A Zakan je Tyrion? On će ga odbiti. Pa zato kaj Lannisteri nemaju pravo na prijatelja, ako ih je upravo ova svrgnula. Pa, dobro. Ali volio bi da Tyrion bude nekom logikom. Nekako se popne gore. Da. Ili možda dođe Littlefinger Ako vas zanima zašto sam sad ovo rekao, pogledajte naš video o fan teorijama. To će biti negdje između. Može. Očekujem borbu Grey Worma i Jon Snowa. Grey Worm je ostao vjeran Daenerys pod bilo koju cijenu. Jon Snow je odlučio da je... Ali Grey Worm nema muda za to. Nema. Ali definitivno očekujem njihovu borbu i možda čak da ga Grey Worm ubije. I onda će normalno Arya doletiti sa kule, sa bodežom, zabiti ga zmaju u oko, Daenerys prerezat vrat i to je to. I to bude sve napravili sad i pol vremena. Da. Jedva čekam ponedjeljak popodne. Ljudi živjeli, vidimo se.